Peri Emmanuel Bombe abatoza babiri bakomeye cyane kabisa, batoje amakipe akomeye y'i Burayi, batwaye ibikombe byinshi muri Afurika, CAF Champions League bikomeye, batoje amakipe menshi i Burayi. Uzakora subscribe, like, share kuri Tuko Sport zima, ugasanza video kuri WhatsApp, tukaguhereza ibintu twiga cyane. Chini abona madakuda kana presa mugakuza bwa n'umwati 0530 kumusejuru ni kwaje hanga makuru avuga ko ikipe y'ingabo z'igihugu cyo mu bigano n'abatoza babiri ariho ubwo mutoza umwe akaba ari we usasinyisha agasinyisha atandukanye na mbere yuko umwaka w'imikino urangira. Rero umutoza akazabafasha imikino ya CAF Champions League. Rero ibyo bamenya abatoza Miguel Cardoso, umutoza amazina yose yitwa Jose Miguel Azevedo Cardoso, akaba yaravutse tariki ya 24 z'ukwezi kwa 5 mu 1992, yavukiye mu gace ka Trofa muri Portugal. Mu 1995 ari muri kaminuza yize ibijyanye n'imyitozo ngororamubiri na siporo by'umwihariko umupira w'amaguru. Mu 1998 Miguel Cardoso yasoje masters mu bijyanye n'ubumenyi bwa siporo muri kaminuza ya Porto. Tangiye rero ibijyanye no gutoza mu 1996 aho yahereye mu ikipe ya FC Porto mu batarengeje imyaka 10. FC Porto bita ko FC Porto ifite na Champions League na ikipe ikomeye cyane muri Portugal ndetse ni Burayi. Rero nyuma yaho rero yaje kuzamurwa agirwa umutoza ushinzwe kongerera imbaraga abakinnyi mu ikipe ya kabiri mu 1993, aza kugirwa umutoza watageje imyaka 15. Muri 2004 yaje kwerekeza mu ikipe ya Sifi Belenense yo muri Portugal, ari umutoza wongerera imbaraga abakinnyi mu ikipe ya mbere. Muri 2006 Miguel Cardoso yerekeje muri Braga, aho nawe yari umutoza ushinzwe kongera imbaraga abakinnyi. Muri 2007 umutoza yerekeje muri Académica de Coimbra nayo muri Portugal, aho noneho yari umutoza wungirije. Muri 2013 yerekeje muri Ukraine mu ikipe ya Shakhtar Donetsk, aho yatozaga abategereje imyaka 20 ndetse akaba n'ushinzwe guhuza ibikorwa mu makipe wa Shakhtar Donetsk n'ikipe ikomeye cyane i Burayi. Hanyuma mu mwaka w'imikino wa 2016 yaje kugirwa umutoza wungirije mu ikipe ya mbere ya Shakhtar Donetsk, aho yari yungirije Paulo Fonseca watoje amakipe akomeye arimo Roma, AC Milan, none akaba yaheruka gutoza Rio. Muri 2014 Miguel Cardoso atandukanye na Shakhtar Donetsk ubundi yageza muri Rio Ave yo muri Portugal, ayifasha kwitwara neza. Ubundi muri 2018 yageza muri Nantes yo mu Bufaransa asimbuye Claudio Ranieri. Yaje gutandukana rero nyuma y'iminsi mike gusa abonye amanota 6 mu mikino 8 yari ayitoje muri uwo mwaka, kandi yerekeje muri Celta Vigo aho atayitinzemo nayo kuko yahise yiruka. Muri 2019 yerekeza muri AEK Athens yo muri Ubugereki, naho ava yirukanwe nyuma y'imyaka 2 adatoza. Yasubiye muri Rio Ave iwabo ndetse aza kuyivamo mu mwaka ushize yerekeza muri Esperance Dotnes yo muri Tunisia. Ntabwo rero yatinze kuko yahise yirukanwa kandi mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize n'ubundi yerekeza muri Mamelodi Sundowns yo muri Afurika y'Epfo, ari nari gutoza kugeza ubu. Gusa hakaba hari amakuru ahari avuga ko ashobora kwirukanwa nyuma y'uko batsinzwe na Pyramide FC ku mukino wa nyuma wa Champions League. Amaze gutwara ibikombe 2 mu buzima bwe bwose, yatwaranye igikombe cya Champions na Esperance Dotnes ndetse na Mamelodi. Nabil Maloui, uyu mutoza yavutse ku itariki n'undi mutoza avukira i Tunis muri Tunisia. Ibijyanye n'umupira w'amaguru yatangiye ari umukinnyi wakiniye amakipe arimo Esperance Dotnes, Al Hilal, Saudi Football Club na Club Africain. Yakiniye
ikipe y'igihugu ya Tunisia kuva mu 1982 kugeza mu 1994 aho yakinnye imikino 74 agatsindamo ibitego 11 nyuma y'uko aretse ibijyanye no gukina ahise atangira ibijyanye no gutoza ahereye mu ikipe y'iwabo ya Olympique. No muri 2014 yongeye gusubira mu ikipe y'igihugu ya Tunisia ndetse ayifasha kongera gusubira mu gikombe cy'isi yaherukagamo muri 2006. Nabil Marou yahise aba umunyatunisia wa kabiri ugiye gutoza mu gikombe cy'isi nyuma ya Abdelmadjid Chetal wari warabikoze mu 1998 ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Tunisia mu gikombe cy'isi cya 2018 baviremo mu matsinda ndetse ahita yegura kuri izi nshingano. Yakomereje muri Al Doha yo muri Qatar aho yayivuyemo ajya gutoza ikipe y'igihugu ya Syria ndetse akaba n'umutoza wa mbere ukomoka muri Tunisia witoje muri 2021. Nabil Marou yerekeje mu ikipe ya Kuwait aho yatwaranye na iyo igikombe cya shampiyona nk'igihugu yayivuye muri 2002 rero asubira muri Esperance de Tunis nyuma y'imyaka 10 gusa ntiyayitinzemo ahita asubira muri Kuwait aho nayo yatandukanye na muri 2024 no kugeza ubu akaba nta kipe afite. Afana Peri mwumva bimeze gute? Ariko uwo twarebye uwa mbere ni ufite izina riremereye akaba ariwe Murasta. Hanyuma mukomeze kugira biza naho utaha muri transfer.